YouTube. Okay, jeg henter det i mit løbehjul, og så starter vi Scooter Check 1. Ja, Scooter Check 1. Det her, det er min district bar. Lorteting. Okay, district bar. V4. Fed. District clamp. District headset. District fork. District eagle hjul. District deck. Yeah. Og district grips. Og ja, det var det. See you later.